야, 다 드린 딜라 표기에 정말로 테스트레슈. 아니, 다양 드린데, 가리슈고 레스나, 담배 둥두직. 키난 솔롱모터 슈야인. I'm going to introduce you a short Tibetan proverb. आज यहाँ एउटा फेरि तिब्बती उखान तपाईँहरूलाई परिचय गर्नु लागिरहेछु र पहिला हामी पढ्नु सिक्ने पढ्नु सजिलोसित अब पढ्नु सक्नु हुँदैछ भने अनि सँगसँगै एक दुईवटा शब्द सिक्दै पनि गर्नुहोस् अनि उखान अब के जे जति नै सिक्नुहुन्छ उति नै राम्रो र त थाङपङजु दे लोगियाला tonangchiainda sa da 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 de 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 sena nga Darjeeling la degi de ta de inji kela yang labdang mindawa sumyore de Injikela I live in Darjeeling. Live. I stay in Darjeeling. Stay. De to sit. Sit down. Mar de. Sit. Stay. Live. Ta kilsi kana yang injike changnangi yobe na. Lidang sticky for like kebar career sana ani lips na to using building la sane chigla debe tende nga Darjeeling la degi tayang tengkang la ngima chigni deya yinba yina I live in a hotel labna digi amare I stay lab kugiyore Live dang stegi parla tak nganjo pyoba sola di chik injang chamcham de zo yewa chia des kangal tegi yore lips na namsha gündu kina shukse saja dela ani shugyo na ani I live in Darjeeling ta yang nimachik ni dea ina I will stay for 2 days in a hotel ta Nepali tang phekele chikpare desna basa sena sit down mo Darjeeling ma bus chu sena I live in Darjeeling mo hotel ma basi raheko chu sena I stay so Nepali र Tibetan ma चाहिँ यो वर्ड चलाउने तरिका चाहिँ एउटै हो बस्नु to sit down Bosnu to stay, Bosnu to live. So, botera Nepali भाषामा चाहिँ to live, to sit, to stay को लागि चाहिँ एउटै शब्द छ त्यो चाहिँ नेपालीमा बस्नु र भोटी भाषामा चाहिँ दे sa abbreviation of sacha sacha को छोटकरीमा चाहिँ सा भनेर लेख्ने गर्छ sacha को अर्थ चाहिँ जग्गा ठाउँ बस्ने ठाउँ desa a place to sit desa a place to sit Desa bayata ja jasap chuchu nga chung bayata ja jasap chuchu nga chung bayata ja jasap chuchu nga chung na chungna desa chungna if one gets a place to sit down
if one gets a place to sit. नेपालीमा भन्ने हो भने बस्ने ठाउँ पायो भने अब यदि फेरि तपाईँ भाषा सिक्नु हुँदैछ भने छुङ्नाको अर्थ चाहिँ भयो भने तपाईँ बोली आइदिनुहोस् भयो भने अनि छुङ्ना if it is in the beginning of a sentence छुङ्ना means if possible please come tomorrow छुङ्ना sangin pebronang and then if it is not in the front of a sentence, if it is in between the sentence, if one gets, if this word is if one in Tibetan we don't have to say the word one. If one gets a place to sit. बस्ने ठाउँ पायो भने ra kata ka yata kya nga kyang ra kata ka yata kya nga kyang ra kata ka yata kya nga kyang kyang is to stretch your hands stretch ani sacha abbreviation of sacha a place to stretch kyang तन्काउनु हात तन्काउने हात खुट्टा तन्काउने ठाउँ बस्ने ठाउँ पायो भने हात खुट्टा तन्काउने ठाउँ a place to stretch gu Dao ga naru go sa gu. Dao ga naru go sa gu. Dao ga naru go sa gu. Desa chungna kyang 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 sa gu. बस्ने ठाउँ पायो भने हात खुट्टा तन्काउने ठाउँ पनि चाहिन्छ if one gets a place to sit they will want a place to stretch their hands and legs if one gets a place to sit down, to sit, they will want a place to stretch their hands and legs. If one gets a place to sit, one will want a place to stretch. And this same saying, in English, they have the same saying, not technically, but in meaning. Give an inch and they will take a mile. Give an inch and they will take a mile. Ta pepe tambe di
인지 게라 규바이나 다 태든 집어 말해 이나양 낭든 집바래 The technical meaning is quite different, but the internal meaning is exactly the same. Give an inch and they will take a mile. Sa da 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 de sa ba yata ja ja sabchi chung nga chung na de sa chung na ra kata ka yata kya nga kyang sa dao ga naroko sa gu de sa chung na kyang sa gu. Give some concession and they will take advantage of you. They will take advantage. Give some concession and they will take advantage. So yeah, this is our यो भोटे लिपि लद्दाखदेखिको लिएर नेपाल अरुणाचल प्रदेश भुटान सिक्किम सबैमा प्रयोग गर्दैछ यही लिपि र भाषा टिबेटो बर्मिस ल्याङ्ग्वेज तामाङले बोलेको भाषा शेर्पाले बोलेको लद्दाखीले बोलेको टिबेटनले बोलेको यो भाषा एउटै भाषाको परिवार हो र यसलाई हामीहरूले अलिअलि प्रयोग गर्नुपर्छ दैनिक जीवनमा अलिअलि प्रयोग गरेन भने यो भाषा चाहिँ हराएर जान्छ जस्तै अब यो मन्चुरियन चिकन भनेर मन्चुरियन भनेर यो शब्द चाहिँ मन्चुरियन चिकनसित जोडेर आउँछ मन्चुरियन चिकन मन्चु भनेको चाहिँ एउटा जातको नाम हो मान्छेको र मन्चु डाइनेस्टी अब यदि तपाईँहरूले इतिहासमा राम्ररी ध्यान दिनुभएको छ भने मन्चु डाइनेस्टी मन्चु भनेको चाहिँ चाइनिज होइन उनीहरू अर्कै जात हो उनीहरूले एक समयमा पुरै चाइनामा राज गरेको थियो र अहिले कस्तो अवस्थामा छ भन्दाखेरि उनीहरूको परिचय हराइसकेको छ यहाँ तक कि यो अहिलेको समयमा मन्चु भाषा बोल्न सक्ने एकजना पनि छैन यो चाइनाको कम्युनिस्ट गभर्मेन्टले जानी त्यो भाषालाई नष्ट गरिदियो र अहिले अब उनीहरूको भाषा मरेर गयो त्यसरी हामीहरूले घरमा आफ्नै भाषा एक दुई शब्द देखिको सुरु गरेर अब तामाङ भन्छ फेबुला छेरिङ्गो भनेर बिस्तारै आफ्नो घरमा अलिअलि गर्दै आफ्नै घरमा आफ्नै भाषा बोल्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ तपाईले यो चलाउनु भयो भने तपाईँ हाम्रो अस्तित्व मरेर जान्छ र लिपि दस्तुर जुन चाहिँ धर्म अभ्यास गर्दैछ त्यो पनि अध्ययन गरेको हुनुपर्छ र यसरी गर्छ कि भन्ने विश्वासले मैले यहाँ युट्युबमा समय निकालेर सिकाइरहेको छु यदि तपाईँहरूले यो त्यस्तै ठिक कुरा हो जस्तो लाग्यो भने चाहिँ आफ्नो दिदी बहिनी छिमेकी साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस् अनि तँगारान्चो फेबा छ यहाँ फेबा थुपे कब्ला दार्जिलिङला मिक्सेलगी दार्जिलिङ कालिम्पोङ सिक्किमला फेबा थुपे कब्ला yang नेपाली के घेबिया लेलावा सिगदो ता दिनेस छेबेना अनि ngaranchu के दि
ngarancho meba suguyore gyanali na tanda manjugi ke tsame tang chabre ta sobo ke yang tsame duguyore pyoge yang pyola 창초기 열때 장바이나 레가티기 요마르 레가트라기 메나 아니 미츠 시다 도난 지금 말봐 다 소소 미릭자 침보 임바 하고게 소소께 당 르큐 결침보 임바 하고겐다 뇽시에 찍제 아니 다 나란출랑 데 럽타네 그냥 럽기 요래 ngaranchula rawang yang yore rawang yu shindu susuke di pa yu ani lungba shenda gi ke deyang shenla ma shela chatakla matala tindesik gyabni shugudu di tsawa nyine nangyo yomare ngaranchu simkanla pyoge inji minji kyungu yore pame pugula pyoge kyunbayi na nangla pyoge kyunbayna ani chilola chimbe kapla ta yulke khari na yang ngachu Darjeeling na Nepali ke di yulke re ani to di ko chilola thengmangbo goya gi kokapla gi ore chesa yulke shingre inji ke ni loptala lagi ore pyoge changpe kokap di sosu nangla mato yomare gyami kanchune nganchu ke meba suguyore nganchu rawa ke khabli yoke pebase sosu kela 통중 단체 아니 ke shendaji shenla mashela tatagla matala 아니 타양 소수 계기 강라 게 가주 망아 장투네 대점기 야가 요래 대양 타닥라 마달라 진짜 마임바 강주네 롭정신에 도송단에 네팔이 게 겹도 여바지나 네팔이 게 약보신겐지 그살라 치네 강주네 뒤쪽에네 롭정난 구구열 아니 소수 계기 강락게 가주 망아시네 대점기 야가 대점기 야가래 다 공사초기 공시라양 나란저 남샤 군도 소소게 답보 격벌다 소소게다 리슝 답보 격벌다 세네 숭슈기열에 아니 나란저 왕다 근데 슈가 두기열에 판에 숭배 찍딜라 센체네 소소 공시라 교와 땅게 빼 미시 뉴뉴레 심간라 벽에 인지 미지 경고래 견배 깔바양 벽에 약보체네 견배나 아니 고란조 벽에라 인슈제 아니 부구처양 정그래 장바이나 아니 나란초 벽에 디점블리디 강랄 하바이나 아니 나란초 모디 메바 자와 니네 척이 말에 깨라바이나 아니 ngo라바 벼이로 세야드서 니마 카시에기 레가레 코 랍당지 요레 장단지 요레 니마 카시지 낭라 벼이로 두그레 먼저 단다 제미안 벼기 리슝 진지 칸기 롭투서 공바딘라 치네 사리고네 사리 요르바 가가기 체고 사리고네 공바라 치네 아니 장라 집에 벼이 로드잖아 하 레그레 구슈서 인준다 긴두바서 하리거디 이게 로투발라 할이야 시다요 마디 니마 카시지기 레가르 게 창이야 뒤즈 시다 고그레 딘데체제 당버수수게 장난 구기요레 디강라게 카츠 망아시네 야가요레 디양 돌라 펜제 딘데 다탈라 마탈라 아니 딘데 겸바이나 아니 파조기 미츠 제 첼레게야 소다시마토 믹세기 페바는 그 유게 겸바이나 네 독스터디 캔서버 시위스 통구도 계제시겐데 네게 년ken이자 벽에 신기 연하양 유게기 토네 계제시야디
아니 소소께 소소 매바 수고요래 케도 박배께 믹셀기 전부는 카왈라야 매배 오늘 당내 께 축부 시부지래 뭐만 알데 벨지엄 길롭투지요 하레그레 부이스근데 뱀미시 띵사포 된다 된바 아니 냥아는 신께 진짜야 부지 수수바이나스는 코라 양천세는 그래 제사 다 소소 계급의 체도 그 투저 믹셀기 뛰어내 가야 낭마투나 양 벽에디 아니 바꿔줘버려 디 마갸바이나 아니 소소 지속의 체도 아니 가야 제마투버려 아니 소소 마토 신다 가야 삼노 땅 마투버려 어디서 제제 아니 게 결승보래 벽에 결승보래 빼미시 나란소다 하고요 막 디기 연전 카리어래 렉처 카리어래 미션다 그디 냥아나 시게 야포도 빼미시 띵사보도 된다는데 봐 딘들럭이어 딩아란서 벽에라 직 랍설 여러봐 노부 락두 여나양 냠고 마치 노부 락발레 여나양 디기 린당 하고요 마 디능 신기 내술 탄당한저 베베치솔라 딘데 차디어 딘데 체제다 드린 게 진짜 대 참샤기 아니 진짜라 페발라 투제난 아니 디투베 소설에 삼나 칸스 족보 종모 딘데 코란저 부고 딘데 여베나야 예 벼이 랍당 디페데 카가레 단다 니마 숨주낭라 단다 롭주 군게로 롭투스 벼이 로투바 닥자 로진 체투바 니마 숨주낭라 어디들 아니 콘솔라 규글낭로낭 아니 진짜라 페발라 투체낭 아니 thank you for coming to the class. Class ma aunu bhakoma dhanyabad.